Sahakawat kabaar ki pulit ke enforcement ke HEDC Shillong haga khat sautrik naitung ki lahir biang syarib hoi ban khandrai ki kot kisla jang ki barjala ki basyong dukan Nongpoh. Hakani ka sin ke jing khandrai ki kot kisla ki bor pulit jang ke enforcement ban pet ki kot kisla jang ki dukan ki balong terai ki barjala kentup na duk ki dukan rit bat ki dukan he don na pedeng ki nongshong dukan ki balong terai ki barjala ki lakhang khardap no mar sinyo jing tip halor ka jingwan khandra ye ki kot kisla ki bor pulit jang ke enforcement. Hakani ke jing khandra ka baar ye ki kot kisla jang ki nongshong dukan lalap salai tali ki dukan badai terai ki barjala bekem shimla don ye ka trading license bad ye ki kot kisla ki babiang nakaliang ki officer ki lapha khang shisendon ye ki te ki dukan bad ki lai por hapo ship house ngi baki dei ban wan mi office Shillong ban ai ka juba halor ka jingshong dukan Khlem ka trading license bad ki wei. Kenapa nggak seperti ini? Narendra Kumar. Identification kerja teribet berjelas. Bulut. Yep. Trading license. Hah? Hello. हम दुकान में है तो हम बात किया सब लोग के साथ तो हाँ हमको तो पूछा दुकान किसका बोला दुकान तो हम भाड़ा दिया तो उन लोग मतलब आपका लाइसेंस जो ट्रेडिंग लाइसेंस अब जब दुकान रखा आप लाइसेंस बनाया कि नहीं कहाँ रखा अब वो सब मैं भेजा उसू तो नहीं है बोला सब बोला उसू तो जिससे कम से कम नहीं है ये लोग देखा था लेकिन उसू जिससे का लाइसेंस नहीं है हाँ हाँ हाँ